Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa itibiyag. Nay, kasla kawus mo't day taimot mo kabagais. Ayun kabagais. Ginatang ko daytoy para kini Irene. Nalabsak ngamin ang naka-display di tersena ni Kumaring. Kasla may bagay kini Irene. Iso ginatang ko na. Kahit gimatang ka kumamutin iti para kini Kelly ang manukang mo. Saan lang ani Irene ting gatangap? Anyaga po nga igatangap na di Kelly. Ay na, karurod ko ang manugang. Aniya? Naimbag pa ni Irene, tama ipanakil ko ang manugang, ta teacher. Ngam day dya Kelly, awan tinaiturpos na. Iso nga awan mo, tinatalgad at trabaho na. Ay, sikakit di mo't kabagis. Pudno mo. Nuapay mo't ngamin day jay arowel. Iti kinaado ti mabalin nga armon na idi. Day jay pay lang nga awan ti makun ko na iti biyag. Ay salbang. At iti ginatang ko para kan kaanak ko. Ay na, nagpintas mo tanday ta address, nanang? Ay, wala anak ko. Basta siyak tigong atang napintas talaga. Nang runa, no para kan ka. Sa dino nga'y tinanggatangan nyo iti daytoy, nanang? Nalabsak itay ang naka-display iti tersena ni Kumaring. Iso ang ginatang kon para kan ka. Nagpintas talaga, nanang. Apag iso nga umadan iti founding anniversary iti school. Daytoy tuman ti usarap. Magustuak launay, nanang. Agyaman akmat, nagustuhaman ako. Pwede to inlasin mo agatas ka na asukar, bakit? Inlasin ko lakay. Taypan ko ijayan dananang. Imbaglasan dagat gatangan. Ay gatuan Uno, si kanti mangipan. Sikaan bakit? Nabanunugak. Kahit ko tagina na. O sige, aginana ka nga rod lakay. Agkapi ka. Ada ginatang ko apandisal. Ada iji kusina. Wen? Itulod ko bit, daytoy kadakwada. Siyaktun ti agluto, inton makasubli Adto'y tigatas kan asukar, nanang. Awan pa'y tinasayat nga itad mo ma... Ha? Kadamangtad ka, asukar kan gatas. Awan lakat, asukar kan gatas itad mo. Anya? Ay, naimbag pa'y ni Irene ang manugang ko. Tatunggalag sweldo, makaiyawat mo't iti saggabasit. Ngam sa bagay, teacher mo't kit diyan ni Irene, saan akaskan ka? A sales lady lang. Nana? Mala, yawid mo latanday tagatas kan asukar nga imot mo. Saan ko amasapul dagita? Urayok latan tiiyag ni Irene a kwarta. Sigurado nga damaitad na kanyak dayjay. Nang rona ta pa nagsusweldo ita. Anya? Apay akas tatilangan bakit? Apay nga imot mumutlat talay gatas ka na asukar nga itid mo kumakadananang. Nalabas mo ti panagsasauti inam, Ruel. Ha? Diyak ang uno niya ti may bagaklakay. Nalabas na talaga ti inam. Amok mat, ngay di pa'y lagayan ayat na. Sana pabor kanyak ti inam. Kaputa sa anak kat nga rod anak katurbos. Anya? Baka pasair itirik na ti panagsasauna. Nang runa ti panangikumkumpara na kanyak ka ni Irene. Ay, una yan ni nanang. Sa anak man anak katurpos. Sa anak mat anagbalin adaka sa manugang kadakwada. Bakit? Tsaka mo, no aging gat kaano akas jeti trato ti inam kanya. Ngam sa bagay, sa anak mat kiti agpabigbig kan kwa na. No ikarinak amanugang na, pagyamanak unay. Ngam no saan, aklo na kasi pupuso.
Ay na, mare. Saan mo nga ipilit ti bagim? Iti awanan ba nakatugangan mo kastamot laang? Nagalas na talaga ito galit ay siya bakit minda. Sipod pa. Nagsakit pa ila ang tirik na aging gaitaman. Ay na, bayaamon. No saan nakamaklo na manugang, kapulaing ta saan ka nakatumpos, ay naapaw. Whatever kunamlatan. Sa bagay matkit di Nagalas ti ugali na katugangan. Kaputawan na iturpos mo, nagbabaunay ti pa nagkita laken ka. Ngam dayjeng Irene at itcha, isulaing ti manugang na maaklon na. Una yen. Anya ngay nga ron, Mari. Nukas jay kababa ti panagkita na kanya. Okay lang. Malipatak tumat lang timbaga na kanya. Saan pa'y nga ita? Gamaddan tulat ta. Nanang, anya kayo matan? Apiakas jet imbagayo ita asawa. Oh, apay. Anyat impulpulong manon jay sales lady nga asawam. Anya? Imbagak lang matkan kwa na nga uray isubli na ti imet na agatas ka na sukar. At daya ti dakas anay bagak. Nanang, saan kay kumamit nga aglibak? Amok ta asawa. Saan nga gibagbagaday jay iti saan na alangag? Kan saan atulang ni Kelly? Tapno saan na alangag dagitim bagbagayo kan kwa na? Anya? Saan kumamit akastaan, nanang? Saan alakaturpos ni Kelly iti panagadal na? Ngam saan nyo kumamit nga iba pati kinatao na gapulaang iti dayta? Ha? Pagyamanan nyo latan na. Tadamanugang nyo, titya. Saan na masapol nga ikumparayo ta asawa kinairing. Nga ura adda kwarta ayaw awat na kada kayo. Nalang pangasayo. Saan kumaaday tatisan tayo pagkikinawatan? Oh, adto ti taluribo, nanang. Ay na. Agyaman akunay, ay rin manugang ko. Awan anyaman na, nanang. Nagsweldoak ngamin idi na minsan. Isu nga adamot basit amayawat ko kada kayo. Ay, naimbag ka pa'y tadamayaw awat mo kanya. Ha? Ngamday jay akeli. May dito'y balay amang tad kano iti gatas kan asukar. Ay, impasublik. Kunak asaan ko amasapul ti gatas kan asukar na. Anya? Kundi itad pa'y lang, tiawanan ba'y. Ay nananang, makaitad aya ngamin dayjay iti kwarta akas itid-itad ko kada kayo. Kat sales lady lang mat. Naimbag kumaano kas kanyak a teacher. Tamabalin ang makaitad iti uray sa gabas sitmat agatad. Oo, pagtiyam dayjay. Jakman ammo ngamin kin ni Ruel nga anak ko. No apay aday jay pay lang a babae ting kalaysan. Eden to taadomat ti di adal amabalin nga arman na. Aniya, kasta gayam ti imbaga ni Mindakin ni Kelly, kanakan. Wanang kal. Sungaging gaita. Nasakit pa ilang tirik na tasawa. Aniya, Manipod pa ilang amin ini. Talaga saan akayat ni nanang ni Kelly apana kanya kanggal. ay, una yan ay atikabsat ko. Man-mano ti manuga nga kasi ti asawam. Saan man na nakaturpos, ngam na diskarte mo ti tibiyag. Dahil lang ti bagbakin ni nanang angkel. Ngam awan lata. Napipiyapay ka no ti asawa ni Greg ang kapsat ko, gaputa teacher. Kanayon na nga rod idang ay kumpara. Wen, teacher no teacher. Ngam awan met modo na. Bastos pa'y asumong sumbat. Kaslasaan a professional. Ha? Agpa'y sutimbagak. Naimbag pa iti asawam, tanirespeto ken naanos. Dahita kumamot at ikitaan ti inayo. San agaputam ang bangted ni Irene iti kwarta ken kuana. Isulatan ti papaboran na amanugang.
Bagis. Saan kumamit akas na titratom iti manugang tayo? Ti asawa ni Ruel, ti kayat ko asawain. Tapay, anya manen ay tinaidanon kan ka nga inaramid ko kan ko, ana. Ay, si kakit di mait. Saan ka kuman nga aglibak minda? Amok ti imbagbagam iti asawa ni Ruel. Anya kamutan aya? Anya? Saan mo ko mga ibabati pa nagkitam kin ni Kelly? Kapulaang iti kina-sales lady na. Saan analaka ti trabaho ti sales lady ka, Bagis? Ay, basta. Diyak kaya tikaskan kwa na amanugang. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Naimbag pa'y ni Irene. Tadamayaw awat na kanyak tunggalag sweldo. Namday di akeli, ultimo. Maawatang kumamit ka, Bagis. Umdas laang ti matmat gadanda nga agasawa para iti pamilyada. No addaman maitid na, ay katagyaman ka kuma. Maawatam kumamit ida ka, Bagis. Oho, talaga kit di ang awan mabatbat iti sweldo na. Manulang amin ay ati sweldo ti sales lady kumpara iti teacher amanugang ko. Aniya? Mare, pudno ka ti tinatamag ko? Anya day tamare? Masakit maggayan tinagalas ti ugali na ang katugangam. Ha? Asino tinakaibagakan ka? Ni Alma, imbaga na kanya kiti nasabat ko. Agkakapsut ka no anapan gimatang iti aga si je pharmacy ti katugangam iti na minsan. Anya? Ay, jak ngamin amo. Tapulos asaan akong anap na pa ni Jabalayda. Manipod pinagsasawan na. Tawan ang tinapalabas. Ay, katala. No, pa'y kasta, ita ka masakit. Mapanmulat ta sa rong karamot, Ha? Bareng maamiris na dagiti saan ang saya at nginararami na ken ka. Mare, ipanagnak mo ken kwa na, nga ora inlaklaksid na kamanugang, adda ka lang ta sumarungkar ken kwa na, ita na kapsuten. uwan mare. Mapanak to, numawaya anak. Nagbangsit mo tan dito, nanang? Ay na, pasensya ka kumanan ako. Diyak ngamin na puutan na nakaisbuak gaya man dito'y idak. Iso ti maang-angot mo. Ay, saan lang nga isbuti mang angot ko? Nagrugit kayo pa ikit din anito'y idayo. Ha? Nagbangsit nanang, makapadol. Salbag kiday. Pangaasiman nga rodan ako. Dalusam ti idak. Diyak kabailan ti bumangon. Digusan na kumamat. Yaks! Diyak to pa'y dinegos ti inak idi masakit. Gaputa maariya kak iti angot na. Dakay tokit din ti digosak kan dalusak ti iddana. No way! Anya? Ala, taibagak kini Greg, taiso ti umay mang digos kada kayo, kan mang dalos iti dayo. Apay Irene, kaslasaan ka anap na panijay ayan daminda. Di mon sapay sarsarungkaran. Ha? Ay, tsak laki ti kayat, uncle. Ha? Idi nga min naudi anapanak ijay. Ay na! Kasta unay ti bangsit ti amin asuli. Nakaar-ariyak. Aniya? Isu asaan akong anap-napan. Gaputa maariyak kak iti angot na. Isu ako nak iti asawak. Isu laang ti mapan. Oh, kalpasan ti amin. Kasta ti ibagam iti katugangam, Irene. Ha!
Apay, saan nyo aya maawatan ti imbagak? Jak maanusan ti angot na? Imagine, siyak a teacher, mapan ko aywanan ti kaskan kwa na? No way! Anya? Anya? O may kamuti dyan, Nanang, bakit? Wan lakay, umayak mamat. Ha? Oh, apay anas daw ka. Saan mo't bakit? Ngam, Alakit din lakay. Mapantay ton madamdama. Adain sa ganak nga basto nga ipantakadakwada. Anya? Kaasimat. Naimbagla sa andagat gatangan. Bakit? Amom, dagita ti duma pagbilibakken ka. Ha? Ngamin, oray ka sa nuti panang paspasakit idin ni nanang ka. Mayat kalat ta tumulong ken ko na ita masakitan. Lakay. Awan tinasayat nga itdan ti panagimula iti sakit tinakam. Aklunak. Napasakitan iti kastauna iti kalabas. Nang runa iti panagsasauna kanyak. Ngam napakawan ko ni nanang. Ay na, agyaman ako na bakit. Gaputan na nakam ka. Kat sabay la kuma, tasaan kanto apulos nga agbaliw. Pag-ama anak unay, taimay kayo anak ko. Wala nang, imay kami. Ada imot ni Kelia kanan nyo. Nanang, digusan kayo man. Sukatan tayo day tadaya payo. Kandalusak matan day tapagidaan nyo. Kelly. Oh, nanang, apay akas ta tila ngayo. Kasla mabutbutan kayo kanya. Kuha, sa anak lang ang mabutbutang. No di ka mababain ako unay kan ka. Bain ajak maawatan. Ha? Nagyaman ako unay, Kelly. Nanang, apay nga agsangit kayo matan. Agyaman ako unay. Gaputa iti laksid, ti panangilak-laksid ko kan kakasmanugang ko. Si kamat gayam, ti makaanos kanyak ita anak apsuta ko. Anya? Ni Irene nga impatang kanin kari kamanugang ko. Gapo iti saad na iti biyag, maariyak kanyak ita. Nabangsitak kano. Nanang, sandak ko mga ikumparakan ko ana. Sa bali ni Irene, sa bali akmat. No ni Irene kat maariyak kada kayo. Siyak, saan? Ala, digusan kayo nanang. Kalpasan na, pakanan kayo. Adamat imad ko amakan, apara kada kayo. Mababainak at talaga iti manugang ko, kabagis. Ha? Jaklakit di pagarupan, nga iso ti makaanos kan makatulong kanyak ita, na nakapsota ko. Kabagis. Day tati ibagbagak idikan ka. Kasta unay panang laksid mo ken ni Kelly. Gaputa sales lady laeng ako nam. Ni Irene ti inkarim a manugang mo. Impatag mo iti kasta unay. Gaputa pitcher ket nga rod. Ngam anya ngay ita. Kaariyak na ka. No asino pa iti manugang mo pinagsasawam iti agkakasakit. Isu pa iti mga asikaso ken ka ita. No bilang tagimura ni Kelly aging gaita. Jaklamon. Amangan no matay ka akas tamlaan. Iso nga itatad dapay gundaway mo. Ita makasao ka pa'y. Kasaritan ko ma.
Bumawi ka iti manugang mo. Ipariknam ti patag ti manugang akas ken kuanas. Isu ti manugang arumbang nga ipatag ken aywanan. Agbalbaliw kan kabagis. Itangad dapay gundaway mo. Tratun tay kumaapada-pada dagiti manugang tayo, anyaman ti saad da iti biyag. Saan tay kumanga agbalin nga unfair? Saan tay nga amo ti mapasamak iti masakbayan? Taamangan no ti manugang anailaksid, ket iso ti makatulong, ken makaanos amangaywan, no da tayo ket nakapsutan. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa. Iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panang tarabay.